Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukraina haberleri bugün noyabrının 19'u Salı günü biz sizlerge Ukrainada ve dünyada olup geçken vakalar hakkında tarif etmege azarmız. Rusya Ukrainaga gemilerini endi çoktan qaytarmak kerek edi. Bunu NATO baş katibi Jens Stoltenberg Brükselde matbuat konferensiyasi vaqtında bildirdi. O geçken sene noyabr ayında Rusya zapt etken 3 Ukrayn gemisinin qaytuvini algıçladı. Ve bu adımdan basta vaziyetinin tinch çözülüp esnasının gerçekleştirilmesine yardım etebilir dep kaydetti. Bunun ile NATO memleketleri tışkı işler nazirleri noyabrının 20'sinde Ukraina meselelerini müzakere edeceğini koştu. Men Ukraina gemilerinin qaytuvini algıçlayım. Bunu Rusya endi çoxtan yapmak gerek edi. Bu gemilerini zapt etmege hakkı yok edi. Şunun için onlarının qaytuvini algıçlayım. Bu Rusya'nın mecburiyetidir. Umut ettim ki bu Minsk anlaşmalarının yerine getirilmesine ve Normand 4 samiti geçirilmesine imkan yaratabilir ve Ukraynada buhranın çözülmesine de. Gaaga'da Birleşken Milletler Teşkilatı'nın Deniz Mahkemesi'nin dinlevleri arifesinde ve Normand 4 samitine 2 hafta kalganda gemilerinin qaytaruvunda Rusya'nın siyasi faydası var. Bu fikrini Ukrayna denizcilerinin advokatı Nikolay Polozov UATV'ge bildirdi. O qaytaruv Kerech boğazının gelecekte kullanılması hakkında sualını çözmey dep kaydetti. Birleşken Milletler Teşkilatı'nın deniz hukukunun şartnamesine bakmadan Ost-Javuzi hareketlerin yana Rusya boğazını aslında kapattı. Gemiler ise yaxşı etip teşkirilmek gerek dedi. Необходимо украинским специалистам. Ukrayna mütəxəssisləri Rusiya sınırcılarının hareketleri sebebinden getirilgen zararını seviyesine belgelemek gerekler. Bunun ile bu gemilerge bir Rus teçhizatı koyulmağına hakkında hiç bir kefalet yok. Misal olarak malumat toplagan ya da onlarını teslim etken bir teçhizat olması mümkün. Yani bütün bunlar teşkirilmek gerek. Ukrayna Yukarı Radası İnsan Hakları Vekiliyetlisi Lyudmila Denisova ve onun Türkiye senadaşı Şeref Malkoç Halkara Ombudsmenler Konferensiyası çerçevesinde konuştular. Ukrayna ombudsmeni 115 Ukrayna vatandaşı şu cümleden 87 Kırım Tatar hakkında malumatın cedvel berdi ve Ukrayn siyasi mübüslerinin evlerine qaytavu için işbirlikni arttırmağa ricanın müracaat etti. Konuşup vaxtında ular kanunsuz surette hapisке alınganlarının azat etiluf meselesini müzakere ettiler. Bundan gayrı Denisova Kırım'da ve Donetsk ve Lugansk vilayetlerinin vaxtınca işgal etilgen bölgelerinde bar olgan meseleler, kıyınlıklar hakkında Şeref Malkoç'unu haberdar etti. Я знаю его впливовість в державі. Bu adam devlette ve prezident elemuna sebeplerden ne kadar itibarlı olganını bilem. Şunun için bizim devletimizin faydasına bunu kullanmağa tırışam. Tamam bu sebepten cedvelleri ona berdim. Cedvelde Rusya Federasyasının ve vaxtınca işgal etilgen Kırım'da hapis etilgen 115 vatandaşımız. Şu cümleden 87 Kırım Tatar'da. Anda davaları hakkında yazılgan. Ümit etemiz ki bu Türkiye prezidentine barıp çıkar ve bu vatandaşlarımızı, topraklarımızı, suverenitetimizini qaytarmağa yardım eder. Bize eğer bu arkadaşlarımız veya yakınları müracaat ederse biz hem Rusya Ombudsmanlığı nezdinde hem de Türkiye Devleti nezdinde gerekli çalışmaları yaparız. Türkiye Ombudsmanlığı resen inceleme hakkı yok. Ama bize yapılan bu başvuruları biz Türkiye'nin ilgili makamlarına ileteceğiz. Bize bu tutuklu veya hükümlerin yakınları hangi dilde olursa olsun müracaat ederlerse biz de Rusya Ombudsmanlığı'yla bu konuları görüşeceğiz. William Taylor zapt etilgen gemilerinin qaytmasının Ukrayna'nı hayırladı. Bu haqda Ukraynada Amerika Birleşken Devletleri'nin elçiligi haber etti. Ukraynada Amerika Birleşken Devletleri meseleleri muvakkat vekiliyetlisi Amerika Ukraynaga Rusya'ga qarşı kurashinde ve barışık yolunda ileri dedi. Destek bildireceğini de kaydetti ve çatışma için Rusya cevaplı olganını da bildirdi.
Деңізшілер ведігер саяси мабуслерінің муфавқиетлі қайтмасы Станица Луганская, Золоте ве Петровске қасабаларында құветлерінің кері чекілмесі Русия қанунсыз суретте забыт еткен Украин гемелерінің қайтырылмасы. Бұтын бұл барашық ветіншілік yolында белі бір адымлардыр. Украинлер бұнын ғұрланмақ кереклер. Бұнын илі Норманд дұрты саммиті өткерілмесі аққында бүлдірівні алғышлаймыз ве барашық yolында илерлев олажағына умут етеміз. Менлік ве сербестлік күн арфесінде көк юзы қараманлары аллеясында Аня Невей Талока кечерілді. Майдан іштіракшілері оларының туғанлары ве достлары, гөнөлілер ве менлік инқылебі музейі хадимлері. Аман-аман 6 ел әвелісі февральның 14-інде күтлевей тарзда украинлер әләк олған хатыра еріні. Әләплап чықмаға үшін береберлікте топлашты. Шу вақиялардан сон анда құрылған келсечік әтрафында мейданны темізледілер ве әләк олған қараманларының ресімлеріні деніштірділер. Толока, вона у нас уже така традиційна. Біз үшін толока бойынды бір адеттір. Тек музей хадимлері дегіл, амма майдан файлері ве істеген келеп жиыштырмаға ярдым ете біле. Әркес қошыла біле. Біз әвел азырланған левоземлер береміз. Япадяқ ішіміздің планы. Я участник Революції Гідності. Мен менлік инқилабы иштиракчысы олам ве менім же эләк олған көк юзы қараманларының хатырасына аңмаға бұ бір ватандашының бойын боржыдыр. Ве бұндан бірісі көк юзы қараманлары аллеясына әләллап чықмақтыр. Украина ве Чехия үкіметлерінің башлары әкі мемлекетінің бизнес темселчілеріне танышлық üçün имкәниет берілмесі ақында анлаштылар. Алексей Гончарук ве Андрей Бабиш Украина-Чехия бизнес-форумыны ачтылар. Украина баш назиры бизнес üçün шарайтны мүмкін олғаны қадар әйлештірмеге сөз берді. Шу жүмледен инкесарларға қаршы күреш ознев бетінде Чех зенадашы мемлекетті Украина топрақ бұтынлігіне қол тұтқанына инандырды. Ве мемлекетіміз Чех бизнесі үшін истихбаллы олғанын айтты. Бұның еле форум черчевесінде айры шirketlер арасында ішбірлік ақында 4 меморандум имзаланылды. Ми рішуче налаштовані. Украина оз стандартларыны ве Чехия Жұмхуретінде әнді олған тәжірибені ойғынлаштырып ве керчек етіп олса олдықча тез çalışmaға кесен кез азырмыз. Бұ әнді бұ yolны кечкен мемлекетлерінің мисали бойынша азами оларақ тез мұфавақиетлі мемлекет олмаға ярдым етежек. Бұ умуми ішбірлігіміздің яңы башыдар. Сіздің баш назирлігіңізден музакире еттік. Әнді бізім 220 амелдегі шirketimiz бар. Олар энергетика ве IT салалардан ғайет мұфавақиетлі çalışа ве илердегі ішбірлікке азырлар. Үрметлі серджелер, бұл дақиқаға бұл соңғы хаберіміз дадачы хаберлерінің сізлер UA TV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UA TV-лі олыңыз өзіңізге мұқа айтылыңыз, сағлықнен қалыңыз, яранға қадар иншаллах көрішкенде.